Argentina 3 Switzerland 1 bom khop mai Lionel Messi te amaro chu ngatinge Argentina tenin khela piang hianin soi neu controversies ava han tam thine referee te hianin Argentina te an chan tak ami hemi Argentina le Switzerland game atangge hianin evidence omangang te aron phor chuak do ni chumi kan tim ha chonin he kan en hawlokang I hun nei na zirlo wangin ini samhan lo ni mai thei I har sana chingfel turin itan RK construction an ome I boipui ngai mi lovin soil test le building permit an boipui sak thei cha civil engineer architect monitoring na noya in hun lai atanga building sakzo thlengin an tho sak thei che ani tin I inchum chau chei that edu point red niam takin an koi sak thei bok che chu mai ba ka ceiling specialist an nia biak in le ko han building a red niam te in an siam sak thei boke I building hui to tak kha thia kher ngai lovin athom na column strengthening retrofitting anti thei boke RK construction 8837 333 723 RK construction te in mamo huna in lo beve theu don yo masabera zonin laida na si hianin record asiam le don mo katia game an khel tran ma nimin lama ka riya ga hanin machine record asiam le don kati chu tiang kati na chan chu messi la ga hianin base kan isan wa ani aron pe gol le phei chuanin I halen kati Mbappe na ama aron tluk le aron khum theina tur chance kha khami kha atlem le sodona amaro chu gola khung ta lem lawa chuanin azona knockout stage ha khatinga gola khung char khapi po khatuna chuanin atop ria amaro chu poni se a khel tha tho te mana base ka lo nei sana wa hanin khami a record kha aron extend zel don amo ka de amaro chu apoi chong lo it's fine kha Messi chung chang kan ron soi ma support duani ti zon a game hi han enta zuaila Argentina 3-1 in an chaka a game a shim chuanin a position ate po hi nei Argentina hi 59% Switzerland 41% a game a shim hi chu Argentina hi nan dominate hi chu chiang reng a chan chu hey Argentina lampang hian in voice som ni pathum lai mai an attempt ani amaro chu goal zone an attempt ero hi chu Argentina voice sari ania Switzerland voinga chu wan chuanin pet goal han tum na shima chance han siama te po hianin Switzerland hian Argentina hi an tuklo ti hi a hriat ngoya atir tang to khanin Argentina in Switzerland an hneang ti kha mi zong rinda na ni amaro chu he game a hianin controversies atam khop maya chumi kan lu chan tak ma chon hei iso speed hi Argentina koron hadai mai ni mo Argentina ron koron hadai mai akor enge atim chan apiang te hin chaklo China chuwang chuan enge molle omzia la te hey Argentina nan pet gol hian engtin ma react du lawani titi khiana omvel mai tro Argentina pet gol aru kin Switzerland atana ni he pa hi mo he na wa hian elo Switzerland ni ron pet gol vele don an wider vela amahan oi lo tak arugin Switzerland atana amaro chu Argentina jersey ran ha eno chodi no wati pa khianin aron su bela ereng rawa ki su amahan lim tak em he pai chu amaro chu afani ve shrim ani ole tuna soni kan lut chanang. Why does VAR never review the penalty calls against Argentina? Hey, takahi mitam takin penalty turanga an ngai ani. He striker hian red card amuni ha chu nakina han soya. Mitam takin penalty turanga an ngaya. Mitam takin soidan chuanin Argentina chu ni se referee VAR mangkhanin an endikanga. Penalty pele shimshim an tiani. Kha mitam tak soidan ani. Hanenula penalty ani nge ni lo chu ke chuanin ka set hiam chuang lova. Amairo chu Argentina defender hi chuanin a balance hlo thei tur kha chuanin a ron nek deuh ti chu a chianga ma se football ate chuanin in nek pop te hi chu thil common tak mai ania basketball te chu ni se fall sa hi tiang hi chu ma se football a chuanin he tiang ang physicality hi chu engemaw chen hi phal ani thin ni na langa kema ngai dana chuanin khi tak hi chu penalty ani lem loin ka ria player pahni in ball anin chuwa entinan Argentina player lapangki Argentina player khianin defender khianin Switzerland striker red card mupa himo akea te mo vatlo in va pal se chu obviously chuanin I an goalkeeper khian ball tel mi lo khianin an striker rakhi titluta se chu penalty obviously amaro chu ke chuanin ki chu penalty anga chon ka ngai lem lowa ma se mi tam tak chuanin Argentina chu ni se referee ten VAR mangin penalty an pele shim an tiani khami kha an soidani kha reaction ma saber chuani ti chuanin red card mu dan himo hei a controversial tarem khop mai ani embola hi
aflop ani zep lo chuan atlului ani he chu chiang khop mai atluk pa in akein Argentina player pakhat ngal kha awatoka mo kha mi tam takin an tran chan khania ma se hetianga atluk aflopa an dive lui hi ma na to khanin he Argentina player Fernandez hi alo flop ve to thowa card eng ma mulo ni le eng ro kan play ngo ati khana tluwa hei enga tu ma nan khoilo ti khana tlu ve top heta hianin referee chuanin embola hi yellow card voi khat apelea red card am huwa asa chu Hmar yellow card alo mu to wangin ama ro soi a hnuai lampang kan en chuan referee hianin Argentina player hi card apelo shima Argentina hena hen free kick apedei mai ni kha mitam takin ngati nge Argentina hi an referee te hian an chan de ubi te ponti mai theya maro chumo tilphat ka silang cheu khimi game a khian referee panga singa pathum khi Portuguese anin ka ria kat maina dai maina nia affair lo chuanin alang ke pon affair lo khati asan chu embola hi nia aflopa amaro chu yellow card han huwa red card han pek theina tur em le VAR han man theina tur em mi ni hin ka selo ni tinan box 2 ate penalty box 2 ate chu ni se VAR te chu ni se it's fine amaro chu goal pet goal tur po ni lem lo ngo offside check don nge don lo po riat lo a fall penalty mu tlak na fall ani nge ni lo po riat lem lo hanin Argentina tan hian VAR hi an mang de ubi kem o ti chu kema zonin zo na kanei ve de hlek ani kema zo mo chu zo na kanei ve de hlek ani ka ti ni chu ti chuanin adol le kan kal le halang hei taka hi mitam takhen an soidu khop maya amaro chu an van nei ani ka ti maya ma se mitam takhen in an soi ani Argentina hianin semi final hi FIFA ranking a top 15 atel phathin team tummi lowin semi final an theng don ani chu wang chuanin Argentina te kong hi mitam tak chonin awahan ulsam ve mole an ti amaro chu England an ma chon don a semi final a hian England versus Argentina tu team nge tu zo nge ka chan zo kha chu video da an tianga amaro chu hi mitam takina an soidu an soi war ani Argentina hian Switzerland an he chon an tian he tareng boka World Cup history ya semi final thleng ma sabir e top 10 ranked nation top 10 na lang phachin team tummi lawa World Cup history ya semi final thleng ma sabir team an ni don ani tin an ron soi ani heng teng te hi mitam tak chuanin FIFA hian in Argentina te an du sakbi kan hi an ron ti thina khatiang kha ani theina chance om rualin an vanei ve te poni mai theya mo hami kha mitam tak soidu ania han ron soilang le zoi ni chuan breaking the rules to help Argentina FIFA hian in anma ni dan siam hi bo chein Argentina chak theina turatan hian an puyem ti kha kha zona om le theita mo na kina hei react tur la tama heta hian hei ka react phei zel do na mo lo lungai lo ula e referee hian in Switzerland hi avatan over ati Argentina hi atan over kherlawani ti evidence te po ha ngaloran react tel vek donani lo man mo su their own rules to help Argentina win today. Hey taka hi FIFA hian in dan han nei ani a dan kha chu soi fi don sonin a boi thak ang renga chan chu sap tong Mizo tong han level khamo amaro chu he dan an nei hi FIFA hian in bo chein Argentina an chak theina tur hian an chan pui ani ti hi he pa hian ron post ani views in nuai million dollar nei to le hala kha mi soidu a thling le khop mai ani ti so adot le a chuan hei taka hi chu affair lo ka ti ve ni mo ka riek nem to ni amaro chu fair lo ti kha kala nei tlem mo neutral de ngala riek zel ha lo sharo they gave Argentina a free kick for this even the commentators cannot believe this he thil awang hian Argentina hi free kick an pe a he mi match commentator te point an oi thelo ni te ni he Switzerland player ani ball amala ma local hi a head ton he pa hian chuan Argentina player ron thok phei fuwa aron sude upop he Switzerland player hi referee nge tingan ti chuan Argentina free kick pedai enang rawo hi Argentina player haron thok phei fuwa ani chon dia lo head ringot referee nge ti Argentina free kick pedai amaka sin maka tilu tukki kima thilo mo ani thi te poti mai thi ni an ma ni trong chon mo ki ha nia ha taka kha chu fair lo ka ti ve ni ke ma pon mo ti chuan adot le
hei hi Argentina le Messi te chan lem lo tu te tan chuan in angai om ve dona mo a chan chu Switzerland pa khian in Argentina player khi ake khi ara sak ve thawa ma ro chu referee fola ham le wakart popelo ve tlat mai na chu wang chuan in referee te khian in Argentina te hi an chanem ni tianga mi tam taken an zo na kha a zong zong a chuan chan bik lo ve le hei lo en lo hi voi khat ara sak ta te ro chuan Argentina player an na viawang zep lo chuan atlua hi voi ni ara sakani ana ve viawang enem khi a voi khat na voi khat ara sak ta ro chuan an le dol tuk khi en lo hi voi ni na ai ngal rol kha tak kha nia mi tam takin referee in Argentina a chan bi kan tia ma ro chu hei alo chan bi klem lo ni na lang ani adole kan kal leang he nge khi chu Switzerland player he an striker number 7 hapa voi ni na yellow card mo red card muta ha an reaction anin oi theilo ani zelo zonin kha chu yellow card Argentina player khan in yellow card kha muin ka ria maro chu var kha mangkha ni ti khan adai fani ti kha aflopani ti kha referee te khan an sheleta Argentina player red yellow card mu kha an su tin ka ria zonin Switzerland pa hi ti khen in yellow card an pelea yellow card voi ni mo red card han chuak mo ki mi tam takin FIFA in Argentina hi an chak theina tur tan red card mangin Argentina hi an referee kal tangin achan puyani te pon tiani chu mi tam tak soida ani ki chu ko oi chuang lem lawa ma se khi mi tak he chu a controversial rem khop mai soi tong hanin Argentina in chaka kan lom puya Lionel Messi te pon khel thai me ma a season ni mo gol chu khung lem lo ma se a season ni amaro chu Argentina te khela pianga Argentina lampang controversy om tam lutuk thin hi chu makve thin khop mai chuan hi second yellow card for simulation kan tia chuanin Messi hianin Algeria player pakhatir ra sakve pop mai ni amaro chu heta hi chuanin englo om mi lo ha Messi hianin card a hmu mi lo ki takte khi mi soidu atling mani ti chuanin hi for people who didn't understand why he got a red card mo hei apoimo Switzerland striker pa in a red card a hmu hi zeblo chuanin a om ve ngoi thawani han eni lamo hi ama saber hi a yellow card mu pakhat na hi chu yellow card tur ngoi thok phei fuwa mai ni anang otang hi chu ti der ni don lo Argentina player hi mo hi adai pa hianin an ngal han ti ngi dive low mai se thatur nia flop hi chu poyani flop hi chu poi dive low mai se thatur ania ti chuan hi chun sina hang kan en towa ti chuan hi ni sina phang an soito Argentina versus Switzerland game referee panga zinga pathum te hi Portuguese mi le saten ni chu wang chuanin mi tam tak hi chuanin affair lawantia affair thokhat viewing ka sia referee zong te khianin hei dik taka nge folanga ke ni na kan longai ang chi te kha anina aron ham dik chat za ron ham dik chat thei kha ani bik lo eng game a po hian maro chu soi nu Argentina te hi chu team thazo kan nia chu wan chuanin chak tur zok po an ni ti hanin ke chuanin top kan kharang yo kha reaction chu ni video le kan in hole theu do nia